Yeah. Madoda. Uzothetela abanye nje ubishana ke shayini alongwenya. Ake nimshayele izandla ubhuru wami lapha kwangena amaplanto amahle. Yeah, akusondele kamama. Sesikugile mntaka mama. Ake nimshayele izandla ubhuru wami dala usikupheka. Iganga libuzwa lapha. Mntaka mama. Kanya kubona. Khangela mama. Yeah, ake nimshayele izandla umfowethu laphana. Imshayele izandla umfowethu laphana. Kathi umuhle uye ngapha uNkulunkulu. Amashaka akhulile ezandleni zami kumele ngibakhulise ngithi uma bekhona bajabule ngihambe esole hayi uncube kankani lahlanga. Umuhle uye ngapha. uNkulunkulu madoda umngane wami ngeke ngambona ngeke ngambona uNkulunkulu ube khona manje sekumdinga ayi wena nambu njalo hayi nje ngijabule abantu bakithi afuna ukuyanda kakhulu empeleni ngoba isikhathi sivela siseko kanti ke hayi nami ngisendleleni abantu bakithi mhla ka-12 ufuko laphana hayi ke kumnandi khona lapha futhi semndawo kamama thwala umsebenzi wakho kamama siyabona phela ufuna wani kuphela ngabalandeli bakho wena abalandeli bethu laba iqiniso lihle ake kuhlabele uyafaka nje khona okuncane wani ingoma noma wani msebenzi andikabona umfana la uCutie Boy uye ngamuthi chazi lapha alo Cutie Boy ngeke ngabona lapha ngazungene ngapha kodwa ke hayi bayengekho engaba ngomunye no 20 la ukhona ngeke ngabona u20 lapha alo 20 baye ngapha bafana bami abafana ngabethu umuntu noma selemuzwane kodwa uyabelokhu ezalele ekhaya kanjalo ababuye abafana ababuye u20 namo uCutie Boy ungaphi umfana omncane ocute njengomfazi ayishoda bekho bakhona hayi abafana ngabethu no hard feelings khona amzo khona ugodolude alo bafana bami buyani naso sifadala sesilemkhaba asakwanisi imkhaba isisinda uCutie Boy nami umfana omncane yabona lapha ke sokusiba mnandi aliphele idimo umfana imphele encane wena uzabambela leyo siyabona khona lapho kuyaphuma isibongo esikhulu phela alo amzozo alo mfana nganyoni idla kahle lendoda alo mfana nganyoni ufuna lapha noma ufuna lapha ayiqala ke khona ngapha mfana sikhulisile abantu bakithi iqiniso lihle ake sishayelele izandla sikhulisile sibili hayi uyabe ngakuboni kodwa ke hayi ayisikhulisile kakhulu hayi nasathi isikhathi abantu bajala isibongo esikhulu one time lingayiqali iphuza hle liqali ihamba
kuchaje 2 minutes kuphela 2 minutes lapha isibongo esikhulu yeah ay isibongo esikhulu noma umefisa hayi isibongo esikhulu isibalekile mfana wemkhadi White
Usama we uina mwani Ukonjanute uina mwani Ufalasila uina mwani Ukiuti uina mwani Ufalasila uina mwani Siyabonga bakithi uNkulunkulu abusisa sihlangane emhlaka 12 mfowethu bakithi khona lapha semplace lapha esabe sithi khona imqalazelo mfowethu ngasefikile yes siyabonga kakhulu